Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Srpski inat. Danas ćemo govoriti o tome da li Srbija treba da uđe u Europsku uniju bez Kosova. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Europske unije usvojili su danas izmene i dopune poglavlja 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, koje se odnose na obaveze Srbije koje proizilaze iz sporazuma koji su sa Prištinom postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Srbija u potpunosti primenjuje svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji između Srbije i Kosova u skladu sa implementacijom aneksom dogovorenim 18. marta 2023. godine. To praktično znači da Srbija mora da prihvati da takozvano Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, što je sada i zvanični zahtev Brisela za dalji put naše države ka Europskoj uniji. U ažuriranom tekstu koji je prethodno usvojen bez diskusije na sastanku odbora stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica EU, navodi se da će se sve rasprave u vezi sa primjenom sporazuma odvijati u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje Europske unije. Nakon što je Savet ministara Europske unije odobrio ovaj tekst, on će biti zvanično upućen Beogradu kao tekst pregovaračke pozicije Europske unije za poglavlje 35. Europska komisija i Europska služba za spoljnu akciju u februaru su predali predlog kojim bi obavezi sporazuma u putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i aneks njegove primjene usaglašen u Ohridu, formalno postale sastavni deo pregovaračkog procesa o članstvu Srbije u Europskoj uniji. Prema tom predlogu od Beograda se očekivala potpuna primjena sporazuma na putu normalizacije odnosa sa Prištinom, uključujući aneksa o njegovoj primjeni, a u poglavlju 35.3 pod nazivom Dalji sporazum i napredak u normalizaciji odnosa postaje tačka 4. Savet ministara Europske unije u decembru prošle godine zatražio od Europske komisije da uvrsti te obaveze u pregovarački okvir Beograda i Brisela. Savet traži od komisije i visokog predstavnika da hitno predlože Savetu pre kraja januara 2024. godine izmene i dopune merila za poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije. Navedeno je u tom zahtevu. Poglavlje 35 u pregovaračkom okviru o članstvu Srbije u Europsku uniju, koje se naziva Ostala pitanja, u slučaju Srbije obuhvati normalizaciju odnosa sa Prištinom. Kako bi pratili napredak u normalizaciji, ovo poglavlje je među prvima otvoreno još 14. decembra 2015. godine. Beograd i Priština su 27. februara 2023. postigli sporazum o putu ka normalizaciji odnosa. U Ohridu je 18. marta dogovoren aneks primjene tog sporazuma, koji nije potpisan. Ti dokumenti su međuvremenu postali sastavni delovi procesa pridruživanja Europskoj uniji.